米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。O sapat lama nomita ku suar nukawas i masa maam-anai atmak。上主的话语是我们随时的帮助。Sarikaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap tu suar nukawas。姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I ulit semuot siwaku safau atsefang semuot 76 atusir suarsa matia o masilayay a muraraway a siri kaku nanay tayni kiso a mikirim to matayalay iso naukani cai katawar ako kurikas iso saan 我彷徨像迷失的羊，求你来寻找你的仆人，因为我没有忘记你的法律。诗篇119篇176节。Sarikakaau, pagkani isuar nukawas a pakatinaku ita to sahinom ato rihalay, ato mapaitser ko farudso ita a cicetli amisi ayaw to masa maamaanay a karurayan a limak. Urasaka, mararit kita ami harateng to suar nukawas i, mararit a iraku pafalujoan ita。我们靠着上帝的话语得着安慰和平安。上帝的话语也使我们有勇气面对各样的困境。所以，我们时时思想上帝的话语，我们就长存盼望。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tabangau, sapuneran aku kufalujo aminanam to suar numiso. Cai kaca, pataneteken iso ko pasolin no falujo aku. Atau lamaan iso kako, to sakacao ka lasawar ko pafalujoan aku i karurayan ahmak。上主啊，我要谦卑学习你的话语，你就坚固我的信心，并且你帮助我，让我在困境中也不会失去盼望。Pakai ni i dalam a nganganu tabang ci Yesus Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。